Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Anak wanang, apay ka diya kas lagi imagine ka. Nakaisam ka mo't anak katapaya. Ay, wan kwarog. Ngamin, aday may gimatang itay alakay. Ngam gwapo. Ha? Asinaw? May kano nagbakasyon dito'y kabildatan. Kasinsing kano ni Mang Simon di Tadaya, ni Greg. Kat, Kinidayan na nga, mensikay. aya? Wan, ay lay, crush ko mo ten. Agam na, di mo ipagpakaa. Ha? Ay katuna. Sige, saan ko nga ibagbaga? Ngamnas ka na pagmirindaan na ka. Ha? No di nakpagmirindaan, ibaga kinitata Simon, akras mo ti nga ili na akasinsin na alakay. Ha? Sige. Ha? Lawan ko na nangibagakang ka. Alang arudan, pagmirindaan na kaon. Agore ka. Apay ayang ay may ka dito tersenak. Gumatang ako may timirinda. Ngamin, mabisinak. Nga mapag-isaw ta pagmirindaan na. Sige. Basta jay ko na ka. Di mo sasawan iti sa bale. Wan, crush ko tay sa ngaili ni Mang Simon. Una na, saan ko nga ibagbaga? Alang arudan, pagmirindaan na kaon ta mabisinak una yan. Sige. Ibagam no anya ti kayat mo a merienda. Taikang ka, kwaraw. Pudno ka day, Marikwanang. Crush mo nila kay Greg asa nga ili nila kay Simon? Ha? Nakamuamag. Ni Kwarog. Na, imbaga ka din na ibagbagay iti hasinuman. Ta nakababain. Ngam imbaga nagayam kan ka. Oy, ada crush na. Ay, sala nga crush, Mare. Nainlabak pa yan kan kwa na. Diyak pa'y ka makaturturugan. Marikwanan! Ay! Amaw! Adda na taer alakay, tay sa nga ili nila kay Simon. No kayat mo, kuyugan da ka ta sarungkaran taya. Ha? Anya sarungkaran asasawam mat marituyang. Babae, timang sarungkar iti lalaki. Anya kumatidakas na ngay. Alakit din Marikwanang. Agawa amon, tabareng masambut mo pa iti last trip. Ay, saan, Marikwanag? Siyak ti denggam. Nagalas akitaan a babae ti mang sarungkar iti lalaki. Isu nga urayem a sarungkaran na ka. Ay, Wan Mare. Mabainak mat asya ka babae ti umasidag iti lalaki. Mabainak unay. Ala, lakwan nga rodan iti asukar kan kape, Marikwanag. Sige, mabidlang tay kang ka. Kape ka na sukar. Supot. Anday ta. Adto yan. At to'y matibayad ko, Maray. Kat si ka maritoyang, anya tigatangam. na, apay asika ti agdamag Maribanang, kat saan mo't asika ti aglaklaka. Ay, Marikwanang, pautangan nakman iti asin kan mantika. Ay, kauwan na, Mare. Ay, umutang lagayam. O sige, pautangan ka. Awang parikot iti dayta. Apay, Enteng,
Mainlab pa'y nga taay, ti bakit? Una. Apay balasang lati mainlab. Sa bagay Ay, aguray ka man. Apay aya. ni ngamin marikwanang. Ha? Nainlab ka no kanila kay Greg, asa nga ili nila kay Simon. Nila kay Greg. Kasinsin nila kay Simon da dya. Ay aya bandak ita di balay da. Tagi istorya kami kano. Iso ama panak. Kababain no paayak ti awis da. Kasta ka day? Agim, nainlab gayam ni Marikwan ng kanigri. Wen inteng. Isuday jay tinakainlaban na. Kinidayan na kanungamin kat ni Marikwanag. Anya? Kinidayan lang nila kay Greg. Nainlaban. Kutno natar ngamin day jay agreg. Natatairak Ay, di mo manan kaya tagpaabakan inteng. Talaga mo. No lang at ipagsasaritaan. Natatairak ng ni Greg. Kay? Di nakmaatiw ni Greg. Tasak ti katairan a kapitan. Dito'y ilit ti pakpakupak. Ay, inteng aya. Sa balen ti saritaan. Damarikwan ng kanila kay Greg ti pagsarsaritaan ta. Saan asika? Ay, inakit din iji balay dala kay Simon. Purpurayin na kundi dyan. Ay, adagayam arak asang sangwan nyo kare si Baon. Muwan kapitan. Kat may mayat no adya ka akasangom may. Tapno agi istorya tayo. Kaya't da ka akalangan kapitan. Dahil tatipurno, Kapitan. Natair ka, ngam natatairak. Saan mo ta? Natatairak mo ta? Nataar tayo atalaw. Uwan gayam. Pare Greg, apay kurso na dam ni Marikwanang. Nekwanang agis istor, Kapitan. Ang mga nuisot yung kursunada kanyak. Kasta? Ako medyo kursunada ka. Medyo? Wain, ta siyempre, damok pa ila makita. Ang mamok, inlab adagos kanyak ni Kuwani. Imbagak ngarod kan kuana amapan na arman. Total, balo man Ni Marikwanang? Saan? Ni kasinsin Greg. Apay asak ti mangaram kan Kuwanang ay. Iswo at ti mangaram kanyak, kastuyak ngamin, Kapitan. No asino ti gusto kanyak, iso ti rumbeng nga mangaram kanyak. Gayam gut salmuan niya, pare Greg. Anya git-gitsal, Kapitan. Dati las-lastog mo. Grabe! Maray, kumatangak man iti Bitseng. Bitsen? O sige, ikan ka. Day, ano ti katawaam ngay kabadong? Anyan, Maray. Tadapay hair clip mo. Nga daribon na. Inlab kan sa talaga kinigriga. Bagay ko ka dito'y hair clip ko, kabadong. Wen, Maray. Bagay mo talaga. Nang runa no ilibrem tigat gatangag abitseng. Ay, wala. Sige, ilibre kang kanti bitsin. Ay na, agyaman nagmari Ken ad-adda pa'y apumintas ka. No ilibre nakpay iti itlog ken corn beef Maray. Ay, saan matan akabadong? Lugi ako na perme ano kasta. Bitsin lang ti ilibre kang ka. Anya ti gagaram, taimay ka, Mare. Katney, madama ti panagmulak ka dagiti masetas. Ay, kwa, awan matkit di tinaskan nga ibagak, Maray. Umayak la makisarsarita ken ka. Ay kasanunghay, kat agmulmulak nga rod ka dagiti masetas. Taisupay nga income ko. Ay, katulungan ka laangan, Maray. Sige Ay, gaya, Maray. Malagip ko ni Marikwanang. Ay, inlove mo tan. Ay, awan mo't dakas na. No, saan nga tama ba ay? Uray kita tilangana ita. Naka-hair clip iti nalabaga. Sakit medyo lumabas iti bibig na. Naka-lipstick. Awan dakas na, Maritoyang. Uray saga. Mabalin mo matag lipstick no kayat mo.
Iti anya agapungan. Ay kat, basta ag lipstick kalata tapno pumintas ka. Sa anak laakas kinikwa ng baak. Again, pipintas mo. Di ka agsaw iti kasta. Tauray si ka, mabalin mo latamot ti agpapintas. Kan uray siyak. Bay amman tadang gayak ni Marikwanang. Agpapintas kami, adwa. Apay, kras mo mat nila kay Greg, tagpapintas ka. Anya! Ay, hay, Maritoyan, nagawid ka manlangan. Tanay, maestres ak adi na oras gapukan ka. Lastog gayam dayjay agreg. Aya, Kuna nakit din nga ado kanot ti kumamkamat ken kuha na ababay nga oray lakayan. aya. Kuna napay nga ado ti kwarta na. Ada kanupay lugan na ang hinginaan. Kay, Lastog dayjay. Kuna napay nga amangan kanon no awan na aramidak dito'y kabildatan. anya. Iso kasaritam to ni Marikwanang. Tay babawi na tirik na iti dayjay agreg. Anya. Ada kagayam dito tersena ni Marikwanang, Maritoyang. Wan maray. Hey, umayak laagis tambay. Marikwanang. Ay, anyan a kinapintas mo ita. Wan amare, agyamanak, tay napresyar mo ti kinapintas ko. Hello, Juane. Hi! Hello! Nila kay Greg. Anya ti ka sa pulam, Greg. Sika ti ka sa pula, Juane. Na, taagkiram-kiram matin dagiti mata Marikwanang. Juane. Pumimpintas ka iti inaldaw. Ay, Maritoyang, panagkunak kat pumanaw tan dito. Ay, saan maray? Saan ta pumanaw? Kuane, umutangak man iti 5 kilo akar niti baboy alakom. Ken nayo namatan iti arak. oh sure! Arreglado. Sige. Oray libren ti 5 kilo a karne. Maray! Ah? Ang pagtagainap ka kaday! 5 kilo a karnay, libray! Una, mare. Libre para ka ni Greg. Idin to tabitsin laang tin libreng kinibadong. Ala na, Kuane. Kailangan ako niti 5 kilo akar nit baboy kan arak. Ay, wun, Greg. Mabait lang. Wait a minute. Marikwanang! Maray! 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 Unay kabutan, Maray! Sana katulang! Kasanumat ngamin adi napigsaan. Kat kaslawan ka itibukod mo apanunot, Marikwanang. Ay na. Agasam. Dahil librem iti 5 kilo a karnit baboy nila kay Greg. Okay lang, Maribanang. Malay, ilibre na kami mat nga rod iti sidaan may, maray. Uray tay lunggani sa dita alakam. Ay, saan Marituyan? Pananggon daway ti kasta. Kay ginundawayan to pay ni Greg, kat kayak naman. Ay, tapanagsasaom, Maray. Kasla sa bali ti kayat nasawan. Saan ka di apan ang gundaway tinaramid nila kay Greg? Agasam nga iti 5 kilo a karne nga inlibre kun kuana ni Marikwanang. Iso asigay, Marikwanang. Ikan na kami mo't iti sidaan may kin ni Maribanang. Saan, Marikwanang? Di mo patpatyan ni Maritoyan. No sana kayat ni Maribanang, syaklatan ti ilibrem iti lungganisa, maray. Sige, ilibre ka iti longganisa, Maritoyang. Wait a minute. Kuanay, anda ko may bagakan ka.
Anya day ta, Greg. Mabalin ka di kwarta ti pautang mo kanyak. Sa nabali ta iti panagsuble kag bayad akto. At dalanas kan nga si kaswag kat kasapulak ti kwarta. Ang amin to nagsubliak, bayad ak tumeten. Kan arman kan tumeten. Kan nasumbatan nak, ikalay sa kadagos. Sige, Greg. Mano ti kasapulam tay kang kadagos. Ha? Angam ka ano nga iti sublem? Agsubliak, kalpasan ti may sa abulan. No kasta nagawi din ni Greg akasinsin ba, pare si Mag? Wan, Kapitan. Nalpasan ti bakasyon na. Kasta. Ewan gayam, Kapitan. Nakadagas ka man dito'y balay. Winta na panak kami di tabalay ni Kagawad Litaw at nalagip ko ti di magas. Wan ya, Kapitan. Uminom ta. At dapay natda nga arak dita. Saan? Sige, tenakon. Ha? Sige, Kapitan. Kwa, kaano nga agsubli ni Insan, Maw? Saanan nga agsublay, Kapitan? Kasta? Wan. Saan ka naon nga agsublay? Adto ti soft drink mo, Kapitan. Thank you, Aniyan? Kasla na bang aran ka pa'y? Mawawak ngamin. Wan gayam. Kasano nga, inarem na ka ni Greg. Kwa, Kapitan. Siguro inarem na ka niya. Ngamin, madlaw at talaga ana in love ka. Kundi lipstick ka pa. Wan, Kapitan. Di ko na ni Greg, into nagsublay. Bayadan na tinautang na kanya ka 10,000. Kan, arman nakto ka noon. Kanusong batak. Ikalay sa nakto ka no. Ha? Kasta te kunana? Kat na kunan ni pare Simon asadan nga agsubli. Ha? Sigun ka ni pare Simon. Awan ka no tiga po na nga agsubli ni Greg ditay. Nasakit dayta para kanya, Kapitan. Jakpat dyan dayta? Malala. Nagsubli. Nalabit nga gululbud lang ni pare Simon. Awan, Kapitan. Agsubli ni Greg. Agaputa arman nakano. Katnusong bata, ikalay sanak. Kat may sa, agsubli tabayadan na kanuti. Nautang na kanyak. Sige. Bareng agsubli. Anya nga'y marikwanang may sanabulan tinapalabas. Ngam saan pa'y matanag suble nila kay Greg. Ay, wan nga rod, Mare. Kanjak makontak tinted na anambar. Ay, awanon, Maray. Linuko na kalaeng. Kastan sa ngagpaiso, Mare. Ay, sayang pa'y dagiti inliblibrem kenkwana. Sayang pa'y tiim pautang mo at 10K. Ay, nagsakit matan, Mare, tuyang. Day tantumot nga may. Gaputa in love ka kin nila kay Greg. Itad ka nga itay. Agasam nga iti 10K. Ay, sayang, Maray. Sayang. Mare Banang, Kapitan. Imayak diti balayaw. Gaputa nagmadya talaga tiriknak. Linukunak ni Greg. Mare. Nagkapuwa kay balay dala kay Simon. At nakuna na talaga saanan nga agsubli ni kasinsin na. Ipabayad ko kumakangkwa na tay 10K. Nga inutang ni Greg kanyak. Ingam ko na di na kanuam mo na ita. Kan may sa, apay kanu abayadan na ngay kat saan mo't nga isutim mo tang. Sayang nga agpaiso ti kwartan, Maray. Awan sa bali apabasulam no di si kamot laeng, Maray. Ngamen, itad kamot nga itad. Mare! Gaputag gusto ka ni Greg. Itad kamot nga itad. Adi mo man la inaramat ti panunot mo. Ay,
Ayayatak nga minigireg, nga blino ko na kumat. Uray ko mano di na isublitin utang na, basta may nakikasar. Anya? Kaase ka man man. Ang imbay amon ni Greg alastog. Tabarang dumteng to, ti talaga alalaki aparakan ka. Alah, Maray. Isahangit mo laang. Makapabang-arkan ka dayta. Ay bay amon ni Greg alastog kunak man din. Tanalabit asaan ada kayo ito ding iti tunggal maysa. Nalabit asaan pa'y anaipas ngay ti lalaki aparakan ka. Entay, Joke only dong mo. Tandi. Very sad in lonely ni Marikwan. Yabatan. Habi akas titigasat ka. Talaga akas tatibiyag no maminsan, Mari. Kanya-kanyang pangyayari sa buhay. nasakit, Mare. Ang italaday ta. Malipatam tumutlaeng, babaan iti panangiliw-liwag mo. Ay, iliw-liwag mo, Marikwan. Agaliwak say ka. Tapno makalipat ka. Ay nanakwanang. Ala, iliw-liwag mo ti kinaliday mo. Kat inton maminsan, di ka basta agtalaklatan. Ala, sige. Dinon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.